Aman ibu mau kenui kini ngangurin dagang. Mutelah pelin gudili abang ngangur singnya ajak kawin. Ini marah anak lu dua ngerayu. Asana ngedemen, asana sing, asana perane yamu. Sing madaya nyoman jagat cara tulis uli baklana bodoh paling beli mengatona yeneng nyoman teman ajak kawin sanggup beli nguliang somah. Ini mari rayuan bungut empuk. Rayuan bungut empuk. Nguli dangen ini tinggal ada rayuan cai ini misi mani nguliang somah. Tapi ujung dina cai sani kau ni uyut yang sing awak nyak kan cium banget sangkan kan bikin cai ini. Awak nakut ken somah kada gending cai ini mani nguliang somah. Ini tua mantu dan wayah pan kulit. Awak betul terang ngerti. Pandamang paling rumah. Mana awak betul ngerti dong ngerti cahaya ni carikan terang ngerti. Heno, yang bakat dulu bang giliran. Ngerti gue ngalain man. Mata nu sing ngenot rurung adanya temu perusahaan. Man, terus terang. Beli nak makelu penganggurin nyai bu. Kadang mau beli nu mampu jani pengantin lah. Nah kadang yang ngalan lacur beli kakek ngena ngapa beli. Ajan man, minggu dah nak mampu jani mampu nidik, mampu sing deh. Makan nak katik yang jalan kenak demen jani kena anak muani yo. Mani gitu. Makarana pengalaman tiang isu betain ngelasomah benengan janene tiang janda. Wit sangkaning tiang subuh memilih anak muani masih salah pilih tiang dari anak lo beli. Nah tuah ya anak jodoh karma beli sing Julian iraga ngajak somah uyut ngawan ngade unuk cerai itu. Kengeng unuki. Adung tiangi luar biasa tiang mesomah ngajak somah tiangi. Mimi mah tuan tiangi luwe sing setuju ngangon mantu jok dandan uliange ken mimi bapan tiang itu. Bedik sakit atin tiangi dari anak lo ulian terdemen matuan tiangi ngangon dewek tiangi mantu. Menentu masalah berlewat dia benungkang. Jadi yang ngidang menyoman ngajak beli pangidang seganak seguluk atas mesomah ajak beli. Tiang takut nyangupin beli tuh. Demen dong demen takut tiang kawin ngajak beli. Ali bisa gitu. Ini demen bebadakannya yuk. Ini anak demen takut mesanggup. Apa mah karena gitu pangsingan tiang kepinuan janda suwereh beli nungelak mimit tuh. Amun nyanan setuju memen beli ini ngangon mantu dewek tiangnya. Jalan sing setuju hulianget yang bisa pino janda. Jalan keluarnya. Nah ben pidan jo mati memen beli ini ben muntu betiang jua. Weh. Nih bidan manjan bangku memen akhirnya memen nuamos ngamah lah dasarnya. Ingin nuas lu keren kang jero gede dalam sesunan tiang rumadak pangengal-engal bangku memen tiangnya ratu. Jang yong yang yang yong yang yang yong. Aduh manis pipi sujena. Pas buat belinya.
sujana aduh manis kulenan aduh manis kulit bulenan asal punya menekang dikit canggih nyurang aduh manis pipi sujana suli bungut aden somaten orai kena belinya dengan denang galer belinya ha. Wih. Yang bulan-bulanan kini nganggurin nyai beli kudang tuku yang ngonyang galer. Asal ingko gini jok berat kalian. Yang tadi benih. Muani kaung kasar nani siceng. Benah koloni bani sing naung-naung ngamah yumah. Kini babi kasanan ini jadinya kongot iban. Man, coba je pikir ngurah bayan nyantonen dekat di rumah anak muani maluan memberadakan masangnya ini. Tawang anak muani nakut kena luan tuh. Yang tadi menyai awak megobok, angacebok tadi tuturan. Ani sing ngelah somah tomplok beli kalau duda. Tong bapa. Amune tuan bapa ni latas nage perusahaan demen ken dewek tiange. Tong yen pepiki do batare lantas bakat bapa dewek tiange angon somah ngidang bapa ngajak anak lo. Nah yang nyai wakat angon sama yang ading-adingin petini nuling semangat sampai ke sanju bedah menmi. Tung ipuan dene bapak ngecosin got amun tuh bemelingkuh bapak di got itu. Ipuan dari mati ke kumat mana? Tung kijeng. Ini tuan awaki kenain kering buang kalau dia lanjut.